Kachwas imli film production. Kalajit ia samla Kiki Garot beunlong kum director. Bat bandring dor ya ke film temai kebal ai kerteng Lion India. Keban sakran hakatin kasi bat Asames. Kachwas imli film production. Kan sedang bandring dor ya ke film Lion India. Marsuda penmi ke film Dhaka Escape, ke film kasi, bela wandering door ha Bangladesh, bela ak do pira do tudong, but Nadia Simli, ke ban samin ocean, ha biju cinema, menta usnam arjar arpsau. Ke film Lion India, ke de Sepang, kumno, la penwandor, ya kileno na ke Pakistan, kiba temu ban tompor, ya kan nong ba Shillong, bat Guwahati, bat ya kan khana, kababnya, kipaj ba kin setiap endalapan habiji sunama, bat haki wede kisinama, jongka dor Shillong bat Guwahati. Kachwas imli film production, kan sajit, way uting shop kasi, bat way uting shop Asamis, nangta, kan jit, kaway kepuran kasi, bat kaway kepuran Asamis. Kat babaro kinang shimanta nado ki supporting actor, supporting actress, ki hebret, ki samla, ki gang, ki miki kpa, enjet bait na kasi bajantia. Komban shupen kemau, kachwas imli film production. Kada pelaj artili ki film habiju cinema, kata ka film jengiam, hausnam arjar phuwe, kata bunai Disembar, balderek da Kiki Garot, balaak da pira do tudong, Wandri Pengrup, Joseph Pengrup, Arman Disyar, Yarap Biam, Naki Wanda Warjeri, bat kelapen mi ya ke film kowa nongsor, hau bunai jeliu arjar pulai, balaak da pulai mitrelipon, usam, Arman Disyar, Bari Molong, San Milian Mauri. Nangta ke film Dhaka Escape, keban sapen ino mentau senam habiju cinema, bat ke film Student Bangalore, keban ngiat ke jingring dor mentah. Komban kumshi benta, ban pan jingkersan na kipaj ba, ke film Dhaka Escape, keban sami habiju cinema, kan sapen banaya ke jing petha, ke babanya, hau benai John arajar pesau, haba ya day ya kitu kibakwa ban shot ban ruai, haka fifth kasi dancing and singing competition arjar arpsau. Kandai ka kabuksiar ya kibadan sab ban ak film lada day, nasor nenong kendong, namar kachwas imli film production, kanamli audition ha hall ne online, Henry kalarai ban jet na kiba one shot berruai, haka fifth kasi dancing and singing competition arjar arpsau, ban ak kum supporting actor, ne uting shop senran, supporting actress ne kapuran senran, kanarit kigang kinong ruai, pat nong shot, haka film Lion India, kabadai ka film kabala penwandor, kumno kilanho na Pakistan kitemu, pan tombor ya ka Shillong, kabadai ka nong ba, haka por basan syar ka Asam, bat kumjuro, kin tombor ya Guwahati, kabadai ka jala Asam bamenta. Kadba, ya uting shop lam kemat, bat puran lam kemat, nakasi, en sampen bana endra deple audition, penwat ting shop bat puran na Asamis, namar ya kane ka film en keren haktin kasi bat Asamis. Kumta, kino kibakwa ban ak ka film Lion India, kin up lipa ya ka jimpa bana, hau benai John, namar marsyumi ka film Dhaka Escape, biju cinema, uba Kiki Garot, ulalong lipa ubla penkret, banding dunar ya kene ke film. Ya ke film Lion India, la penkrero ban lijring dor Kashmir, kebadai ke jaka baki India, bat Pakistan kiju le tama man kapor.